Banco Mandiri di Timor-Leste, Serviço Mútuo Banco Nacional de Sangue, Hospital Nacional Guido Valadares, Haluação, Doação RAN, onde ajuda em Marcelo que não precisa RAN. Atividade ação doação rang hotema ran turuk ida bele salva vida halau iha edifício Banco Mandiri Quintane hori celebra lorong aniversário Banco Mandiri badala sanulu resensia. Emanebe voluntariamente fosirania ran iha atividade doação rang ne mai husi funcionário ho stakeholder Banco Mandiri, KBRI Dili, BRI Dili, Telkomsel, Pertamina Internasional Timor, Companhia Privada Husi Indonesia, Polícia Nacional Timor-Leste na Comunidade Sira. Embaixador República Indonesia ba Timor-Leste, Okto Dorinus Manik, Atase Polri iha KBRI Dili, Komisario Polícia Don Gaspar da Costa, no Atase Militar KBRI Dili mos participa iha atividade doação rangne. General Manager Banco Mandiri Dili Timor-Leste Hari Nugroho Suziono ba jornalista Siradehan asang doação rangne hanesan kontribusi konkreto Banco Mandiri atau ajuda emanebe presisaran. Acara pada kali ini kita adakan kegiatan donor darah merupakan rangkaian dari ulang tahun Bank Mandiri Timor-Leste yang ke-19. Di luar ini kita ada beberapa acara, nanti ada bakti sosial juga di Kristore, dan juga kita akan adakan juga Mandirian Mengajar yang nanti kita akan masuk ke distrik-distrik untuk memberikan inspirasi kepada siswa-siswa yang ada di distrik-distrik terkait dengan sistem perbankan. Semoga itu salah satu wujud kontribusi kami ke Timor Leste. Selain dari sistem pembayaran, kami juga sangat support untuk hal-hal yang sifatnya kemanusiaan dan juga pendidikan, people development. General Manager Banco Mandiri Hari Nugroho Suziono mos dehan Banco Mandiri halau atividade doação rangne hodi celebra lorong aniversário Banco Mandiri nebe mono iha lorong sanulu resin ida bulan Agustu tinangne. Nomos celebra lorong proklamação Independência República Indonesia nian badala hitu nulu resin hitu. Nia hingga takuasang doação rangne bele ajuda noha força serviço transfusão rang hodi ajuda ema nebe precisa rang iha hospital sira. Entretanto, Embaixador República Indonesia ba Timor-Leste, Okto Dorinus Manik, hatu agradece ba Banco Mandiri nebe serviço hamuto ko Banco de Sangue e Hospital Nacional Guido Valadares realiza ação doação rang. Bon dia, Bapak Ibu. Terima kasih pada pagi ini kita bisa berada di kantor Mandiri di Timor-Leste. Khususnya pada hari ini selamat buat Mandiri ulang tahun ke-19. Kami harap Bank Mandiri bisa berkiprah, berpartisipasi dalam pembangunan Timor-Leste ke depan. Jadi ini ada beberapa kegiatan series yang akan dilakukan Bank Mandiri, termasuk pada pagi ini donor darah. Ada keinginan dari teman-teman masyarakat nasabah Bank Mandiri dan partnernya untuk berbagi ke teman-teman yang membutuhkan nanti. Karena donor darah ini sebenarnya sharing daripada kita yang sehat kepada teman-teman yang membutuhkan. Embaixador mosato parabéns ba família bot Banco Mandiri Dili nebe celebra ni aniversário badala sanulu resensia. No espera katak Banco Mandiri sucesso na fating hodi dudu ekonomia iha Timor-Leste. Ia fating hanesang chefe Departamento Banco Nacional de Sangue e Hospital Nacional Guido Valadares Dili, Januário da Cruz Freitas Sateten, ação doação rang idane bele apoio serviço Banco de Sangue, tambah agora stok ran iha Banco de Sangue, heladet saku atau sida sanulu atau responde ba necessidade hospital. Actividad ini celebração aniversário Banco Mandiri ini Timor-Leste pada sanul resensia, namanya será coordenador para Banco de Sangue Hospital. Di aktivitas ini memang ke asam sosial ini kalau orang itu lah saya dua orang ini primero saya parabéns Banco Mandiri. Agradecemos basira organizamos beneforan tuh kita
Hospital Nasional Giri Valadares ori foto tamba emang mora serane memang ka Persia. Onaba tipurang nebe ema precisa e hospital sira Januari dehan tipurang nebe ema precisa ne depende husi emania moras balum precisa tipuran A B AB no O. Julius Ora Mikael Malimau STL News.